This topic is product se kamaina sale tawgani sine ko ane sim yam share tawri haibidi amana any company mo so join to mi sing hai tar moi or su ko ha nga sai product se kamaina sale tawgani haina khangdaba yawa product sale tawbai ta tar ado product se karamna kamaina sale tawgani haibagi mawong dune ba ni ngasi mayam da taksa ga duise aduna aina khangjaba khara or su mayam da share tawjege aduna soi ko lang yaw su no ko ngasai product seller hai di direct seller kangu sine ba direct seller kangu sina mai ngasai product se discount se law ga mana product se sell to sa ga dine ba aduda phangak pa paisa sina profit na masagi oja dine ba product si magi direct mar video laga ado paisa sina masagi oja dine aduduna mu magi amung level up tong no point ji count tong no product chu mana mu discount da mu law dine dumai circular cha dine ba aduga maru ori ngasai product si kamaina sell tawgani yongani haibne ba product sell tawse kharama hai tawse asi ji gi mtang ne ba ina haje duja product sell tawse amron da budi am like ba product si kamaina sell tawgani haim tam da product si magi tongan ba line mi am le re ba haibdi skin care ate top supplement adigi medicine lambi se tongana mayam lai gre ba duna product ama sell taw matam da karamna kamaina tawgani hairaga di ngasai product ama haiba poche product asigi oina magi ki ingredient khredum yauni dana product ama semak pa haji pothorok pa haji ki ingredient myam tawro sema ineba adu ngasai product asigi magi ki ingredient ja kari no haiba ja asimu muta na ma khangbi ma thokta ba ko adu ga plus adu ngasai product asigi ngasai development benefiting ja development benefiting ja kari no haiba ja asi singa phajana mamuta na khangba mathok tare adu matung ina ngasai gi product adu gi magi video proof gumba so gumba lairagadi adu mana adu gum lairagadi record lairagadi mu adu dum su thamjim mathok tae ba adu ngasai gi customer sida koina sales je kamaina tawni ha matam da ngasai product hairo product asi gi magi ki benefiting je asi je koina khanglam matung da magi development benefiting je mayek seng na moi gyan tana takpi ba adu loina na makoi da ngasai video proof so do adu moi da su masa da yengan bi bai tar adu di ngasai gi product asigi aseng ba magi mawong ma tawje khangal lagadi adu mana customer sina adum mana pamjari ba pot tu gi bilu du phangje dana adu mana product se sell tawja ga du ne ba product sell tawga ja adu yamna chu lai bane yam lu na khajilo no ado ngasai product se sell tawna bagi damakta koina ahen ba development benefit ne hygiene madi customer da hygiene madi phate ko haibode hiram khudi mak loina product gi pithore ba ma gi pi ki ingredient benefit chemai development myam je tunga na line je tunga na loina semai ngak ne ba asi dena asi development oi ba hakchang ye du na ma gi du development oi ba tunga ma mayam ma semai ne ba khudi mak loina mak product khudi mak loina ma gi development benefit ching je am ta mana de ba mai magi manada bai matung ina mai magi tunga ma development sing je semai ne ba akoi kun season na matam da nungai ga du pot che chagi problem thoi je dui problem du gi benefit na development benefit na du gi adumai nakan tunga khaidoga magi product sing ji semai ngak ne ba aduna product sell tawse yam luna khanbi ga no direct seller sing da ko ai request tawje ge yam live ni sumna tagi adom la khanja ga duise product asigi ki ingredient benefit khanbi ro aduga plus magi development benefit sing khanbi ro aduga magi video photo record to pull play right tare do me ngasagi product adugi maramda adugumagi kharaga khangjin biro aduga customer sell to bi matam da dumaina mayek sina takpi khopi jan pup ko yawna to biro do antar product sell to biyo adu regadi hena chokpa mu chora kani adu ka hena engine mamong de development benefiting hygiene bi ganu maram de product adugi maru ji karam na kamaina how to use kaman season na gani customer mana dumaina karam na product ase tha gani moida khotu matam haibdi adu dunga khangma mathau tare ko product adugi magi how to use cyber system jing da khmi rum phare and tor product sell to je gani ko sini to karam na kamaina product customer sell to gani ha bi si no aduna mayam si gi di product sell to gani ha bi si gi maram ji ani mayam share to je ne aduna video sibu reference video to like to bi ram mo subscribe to bi ram mo mayam du di si gi di video sim tang sing jage ko